Evo, stigao mi jedan nož koji sam radio prije neke 2 godine. Došao je na oštrenje i da mu napravim futrolu. Evo, to je ta futrola. Znači, onaj princip futrole, drže ga ove 2 zakačke. Znači, može se okrenuti ovako, da se nosi horizontalno. Ima 2 zakačke na ovom, pošto je nož malo veći. Vrlo sve jednostavno se otkači, može se ostaviti znači ovako slobodno. Nož je naoštren, evo nakon 2 godine dobro se još drži. Orah nije mrdo. Ovdje je u prvom planu futrola, znači to je ta futrola. Ovaj put smo malo radili graviranja. Koža iz 3 sloja, 4 mm. Znači ovo je futrola iz 2 dijela koja se radi. Okreće se znači na ovoj osovini. Inox noj, jaka osovina, ne može se otkinuti. To je to.